ni bayaran ro kagaro de tong bay at ni belai khushi life ni first time hard work khai vi an các bạn nhé approx 3000 ma ha ni ro shin ni ro wan sunai na asaki ke sama wai bamba tes na tong an but friends ani first ka ma shin ke ban khat musai na ble ka se musu ga hapan ani foundation 5,000 ang kama hanya kakak punya. So I'm so sorry ang kama ya. So my friends ada bakal dalam ka dalam kata tong hatu ang 3,000 ni kama kai mana dalam hahi bobo hai ni. Nau ko asap tong gai. Means nau asap tong ya satu ang ki ang. Nau basina ble magnet sa join kai le hantarik sling marketing company hi. So my friends hai tong masa hai ka pak kai ki sama sa ada tong ka basa ya te pa. Tahu 3,000 bay, aman kata kasih bay ni bapak kata sudah bayar ni. Boyfriend nak berhai ni tu bayar masa na. Hai am boyfriend nak roya pun amai asal ama. An bahas na benar. Dia pun masuk mana kasih bayar ni. Ada mana sih bay? Amu sana ya? Nawi ben thang. Lockdown ni si akan lama ni kita thang mana berkerja hingga ni berkerja kiri bayar tu masa khai ni cuma biasa orang khai ni hari ni bayar masuk liu. Apa anda tu kusur na anda amba baru ni ke? Asumaya dengan sang tele, mata nama huwa anak kedang mak kai di mata iro, sate ang, ani gusiran semua mana jadi mata iro anak kedang mak kai satu. So friends, ang ani motivational story ni, sad stories ni saya kenal nai. Jangan dari sini company, wah hawe, sering kayak tanya teman-teman problem face kayak ups and downs, etc. Dia sama kami dia sama ko. Kebui, ano no sawo box tong lah. 3,000 bahan yang daily income si 2 monthly ya do. Daily means nang min sama ni upara pista. Or jaga wo tal ani magnet sawo. Daily income tong weekly income tong hinke. Waswa daily income ni 3,000 hinke. But ups and downs ngata. Nero business plan busi dai hinke please text kare di ani Instagram mo. So it is their business plan pada ni fair itu business plan lain ni ni macam tu kerja so ini kita pasal dalam mata itu sama just kami yang boleh nah kemarin pun matang hang kita pas ni time ramai yang kita baca 3,000 kau ani income hang kita baca habar kamu kau side income hang kita mai tu kita baca 1,000 pan kami yang boleh na aku friends orang bahaya ni jadi interested dengan hang kita business plan bahaya kita sama mak hang interested dengan hang kita please anu text kali di ani Instagram na link about rosa arah thang text kali dia ana ni text reply ramai. Hakin rojan kaim suka angke nero plan kena ni babu nero plan zada ke ba business plan kena we kena zada ke ba hadi join kali hai angke ba nero chase. So my friends hard work bunang kan hard work naga smart work naga hai asa tong le maya kebesha angke. But itu jaga sama matang belana sama tayang ke ba biani phani bana lega tang ba hai ne lega tang mani rang boleh raba mani rang boleh ke sama to malam makannya but tonggu rang le phai hai ta mas bese bak sab suro le hai ta ma ni ba dei phasi side income hai ke business khai ta ma bile amna amra khani job ra khani phasi tana mana ora foreign trip tonggu ge or jaga nang foreign trip tonggu hinge sani personality na banang develop khai mana hinge Kuma training stroke session datang gota jasa kan neng sagni pasal jirong tek sak mana light talk kai mau mungsa kai tong ha ke brain bahai sama tang depression da bahawa aga depression ni bagai asal lagi sama join kai makale kalai bo depression na mani sama humang kri ni patabo ang depression ang thali ya angga bashi ushu tane humale boraba but asal da rohin thali ya tane humale ang ani kol ajib kai bani si naga ro sa ma to tang ba depression thali hake angti ni 3,000 maha asal kan khatong ha kasam sosial padra busina bla angka maya ni foundation dama. So guys, hai guys, ano congratulate kai ni bebe tiba hai ni 3,000 na kai ma da lo. Aka support kai anta po dito ano para pa so pai ma selling ni bagay so ano dei khaw kan kok sa ro bai di. Ani ko sine ora thama sira price ro khosa company sama khani hinge ano ta phadi hi. Gaba ma humani bye porong ani bai ta bye ang dari sila company wo hai bu ano ni ko sti hin de desi tamane an mo mere khaya ang te pas phadi ya. Maka bisa kanai ma to hana ba ano
baru kan aku terus kaman aku satu baru kan aku kamu tahu orang kenapa kalian jadi kusir no hari doang nih ang bahawa nih kuno bade an bata tini mati kan kamu tung pralang ka kita sih masuk